niyegereje na mwene data Bora tugiye gukorana uyu mwanya Imana yaduhaye. Karibu mwene data. Naho Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Amen. Ndi umumama yubatse, mfite abana 7 ariko harimo n'abandi benshi ndeze abana 8. Nabo nabanje nabareze bamwe benshi bakiri batoya cyane, b'umwaka imyaka 2 gukomeza. Abo nabo nabanje ni umugisha Imana yampaye, ndabishimira Imana kandi Imana yakoze. Amen. Reka rero ndumva ijwi ryanje ritameze neza ariko turihanganirana. Twari tumaze iminsi dusa n'abafite ibigripe, ariko turizeye kuko Imana yacu idushoboza mu ijambo ry'Imana. Reka rero turebe umusomyi wacu adufashe hano mu Bami ba 2:4. Umusomyi wacu nimba hari Ana cyangwa se undi yaba yiteguye, turaza gusoma ahantu harehare mu Bami ba 2:4 ku murongo w'8 niho dutangirira. aze kutugeza ku murongo wa 34. Ndifuza ko uwo muntu aza kudufasha gusoma. Uwabonetse yasoma. Aimable aho waba uri disponible? Yego. Karibu. Dusome Abami ba mbere ba 2. Ba 2 Abami 4 ba 2 ibice 4 Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hariho umugore w'umukire, aramuhata ngo aje iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azaza ajya kudusura aje acumbikamo. Hariho ubwo yaje bakamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu ati, mubwire uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nebera mu bacu. Elisa ati, twakugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha cy'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe. Hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu kuko Elisa yamubwiye. Umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi. Ahageze abwira se ati, ataka ati, umutwe we. Se abwira umugaragu we ati, muterure umushyire nyina. Nuko aramujyana amushikiriza nyina. Nyina amwicaza ku bibero. Agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Amaze gupfa, nyina aramurirana muri cya cyumba, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana, arisohokera. Ahamagara umugabo we aramubwira ati, ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogo bimwe, nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana ngaruke. Nawe aramubaza ati, ni iki kikujanye iwe none ko atari
ko atari buboneke ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato. Nawe ati ariko ni byiza ko ngenda. Nuko uwo mugore ashira amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu ati erekeza tugende buhoro tugende buhoro keretse nkubwiye. Nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. Umuntu w'Imana amwitegeye akiri kure, abwira umugaragu we Gehazi ati nguriya wa mushuneye mu kazi, ndakwinginze irukanka muhure mubaze uti ni amahoro, n'umugabo wawe araho n'umwana wawe. Umugore aramubwira ati ni amahoro. Ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ari ku musozi, amufata ku birenge. Gehazi aramubwira ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke afite agahinda kuko mu mutima, kandi Uwiteka yabimpishe ntiyabimbwiye. 28 aravuga ngo umugore aravuga ati mbese nije wasabye databuja umwana w'umuhungu? Sinakubwiye nti imbeshya? Elisa abwira Gehazi ati cebura wende inkoni yanje ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse. Ukuramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijane uyirambike mu maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati nkurahiriye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi abacaho aje imbere, agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Aherako aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati umwana ntakangutse. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi aratakambira Uwiteka. Arurira yunama kuri wa mwana, umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambararaho. Intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya, agaruka arongera arurira amuramburaho umwana. Umwana yitsamura karindwi, arambura amaso. Amen. 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 Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Ya zukuri Imana ni nziza, Imana igira neza, kubayikunda, kubayishaka, kubayitegereje. Nifuje ko tuganira ijambo rivuga ngo kuzirikana ineza. Ego. Kuzirikana ineza ni ikintu gikomeye cy'agaciro ku buzima bwacu, ku buzima turimo Imana yaduhaye. Ego. Ikintu cy'agaciro umuntu azirikana, kikamugirira akamaro, kikazagirira n'abandi akamaro. Turebye ineza twebwe twayitangiriye muri Yesu Kristo, niho twaboneye ineza by'ukuri kuva muri Edeni. Adamu agituye muri Edeni ataracumura, atarava mu bwiza bw'Imana, niho ineza yagaragariye. ngo buce Adamu amaze gucumura, Edeni amaze kuyivamo, umwana w'umuntu aja kure y'Imana. Yego. Ariko kubera umugambi Imana yari yaratekereje ku bari mu isi, ntiyacecetse ngo bigarukiraho. Adutekerereza ineza, ashaka ukuntu umwana w'umuntu yogaruka mu bwiza. Yego. Yemera gutanga umwana wayo. Umwana aremera aba urusoro, aja mu nda y'umuntu, nawe yambara umubiri mu nda y'umuntu. Aremera arakura mu nda y'umuntu,
aravuka aza yambaye umubiri yambaye ubumuntu kugira ngo adushikirize neza. Haleluya. Amen. Amaze kuvuka ni birebire ariko by'ukuri aremera arakura, aremera aba mu isi y'intambara, aremera abantu ntibamukunda ntibamwemera. Mwibuke ukuntu amaze kuvuka Herode yamushakishije gusa kumva gusa ko uyu mwana yavuze aje gutanga ineza mu buzima bwacu. Baramushaka ntibamugezeho ntibamubonye kuko yari afite icyo yashaka kugira ngo agushikirize nanje ashikirize. Aremera, umwana arakura, uyu mwana aremera arapfa, apfa urupfu rubi rukomeye rubabaje, aja ku musaraba aremera kugira gusa ngo ineza ingereho nawe ikugereho. Ego. Niyo mpamvu nifuza ko tuganira hejuru y'ineza, kuzirikana ineza. Ureba mu gice cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:16 havuga hejuru iyo neza mu rukundo rwayo. Aravuga ngo murebe urukundo data wa twese yadukunze. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ego. Kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Iyo yari neza yari ko adukwegereza kugira ngo itugeremo. Naje ngeramo nawe kugeramo. Niyo mpamvu turihanga twese duteraniye turihanga hirya no hino. Yego. Uyu munsi twabonye neza ikomeye cyane. Niyo mpamvu twari dutangiriye kuva kera ineza yatugezeho muri Kristo Yesu, tuyibamo tuyihagararamo. Iyo niduha ububasha bwo kugira ineza tukayigeza natwe ku bandi. Yego. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza rivuga uyu mugabo Elisa. Elisa yari yarabwiwemo ineza y'imbaraga z'Imana. Ego. Imaze kumugeramo nawe arayitanga ayiheza abandi. Buriya ntawotanga ikintu udafite. Ugomba gutanga ikintu ufite. Ego. Kandi iyi neza ya Elisa yageze ku bantu benshi. Yahinduriye abantu benshi amateka. Ego. Nimba muhaye mubona abantu muri iki gihe ibintu bigenda bigorana, abantu bariko baratakaza ineza bahawe kuva kera nkuko twabivuze. Ego. Bamaze gutakaza ineza, umwana w'umuntu ukaragenda atakaza ineza, bigatuma iyi neza twahawe itakigenda igira imbaraga zo gukora icyo Imana yayiduteganyirije muri twebwe. By'ukuri tuvuze hejuru y'ineza yo mu bumana twabonye, twahawe umugisha. Uwo mugisha twahawe ni umugisha ukomeza, ni umugisha ufite irage, ni umugisha tuza tugenderamo tukararamo tukirigwamo, bigatuma natwe aho umuntu wese ageze kubera yahawe iyo neza igenda igera no ku bantu benshi. Ego. Haleluya. Amen. Hanyuma tumaze kuvuga ngo Yesu Kristo amaze kutugezamo iyo neza, muririmbyi yaravuze ngo suko nari mwiza haba namba, ngo n'ubuntu Yesu yangiriye. Amen. Aravuga ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine. Yego. Nanje iyo ntekereje ineza Yesu yangiriye, muririmbyi aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ngubwo Yesu yinjiraga muri nje. Ego. Iyi neza rero nizituma tudaseseka ngo turyame dusinzire, twicare tugende tuheranwe n'ibihe, ariko kubera iyi neza
n'izituma ubugingo bwacu burushirizaho kunezererwa iyi neza twahawe. Yego. Haleluya. Amen. Hanyuma amaze guhabwa iyi neza Elisa nawe ayitanga mu bandi. Zukuri ndiko ndasoma aya magambo y'Imana yanyibukije ibintu byinshi muri iki gihe. Abantu benshi bari mu kwibagirwa ineza, haba mu buryo abandi babagiriye. Ndakomeza ndabikwega, nsanga abantu babanje gutakaza ineza twahawe muri Kristo Yesu. Twagiye dusha henshi, hari abaciye mu mashuri, abandi bagiye babacumbikira, hari abagiriwe umugisha, hari abagiye bahabwa. Kenshi bakunze gukoresha ngo kanaka yamuhaye inga, yamuhaye ibi, akamwirata. Ariko muri iki gihe abantu batakaje neza. Ariko ntabwo duhaye dutakaza ineza ku bantu ku bandi, ariko abantu bayitakaje ineza twahawe muri Kristo Yesu. Yego. Kandi iyo umaze gutakaza iki kintu biragoye gukomeza ineza, gutanga ineza mu bayikugiriye. Icyo gituma kenshi biba bigenda bigorana. Yego. Abantu bariko baratakaza ineza twahawe muri Kristo Yesu. Mana ifashe itorero muri iki gihe. Twahawe ikintu cy'agaciro. Abarundi ni bavuga ngo kugifata minenegwe, kugifata ibisanzwe, kumva ko ari ibisanzwe. Mureke mbabwire torero ry'Imana, akagikiza twahawe ku buntu, ntabwo ari ibisanzwe. Yego. Ni umurage ukomeye, ni umurage twakomeza ukazugera no kubuzukuru n'abuzukuruza. Ni umurage uzatugeza mu bugingo, ni umurage uzatugeza mu bwami bw'Imana cyane. Nicyo gituma tugomba kugaruka tukabanza tukareba ibyo twahawe by'agaciro, umugisha twahawe, kandi twawuhawe rimwe. Nta nubwo uzagaruka, twawuhawe rimwe. Twebwe turi muri uyu mubiri, twebwe turi muri ubu buzima, twebwe turi muri iki kinyejana, twebwe nk'abakristo abana b'Imana. Yego. Nicyo gituma rero umaze kugera kuri Elisa, ngo umunsi umwe ngo yaje Ishunemu, Bibiliya niko yatubwiye, ngo ahagomeza kugenda, ngo hariho umugore w'umukire w'umushunemu. Yego. ngo uwo mugore ngo aramugobera, ngo akamwinginga ngo naze akiwe amufungurire. Uwo mugore ngo ashaka kuhabwa ineza, ntabwo yayigaragaje, ariko muri we numva ko harimo ineza yo kugira neza. Ngo aramugobera, ngo aramubwira ngo naza amufungurire. Yego. Amwitegereje, Bibiliya iratubwira ngo araza. Uyu mugore yanejeje cyane, ngo araza abwira umugabo we, aramwinginga, aramubwira ngo ese titwamwubakira akumba ko hejuru, kugira ngo igihe cyose ubwo azaza aza kudusura ngo aruhukiremo. Yego. Bibiliya iratubwiye ngo umugabo amaze kumwemerera, kuko uyu mugore yari umunyabwenge ukomeye, kugira ngo agishe umugabo inama umugambi wavukiye muri we, ariko abona atokwiherera, ngo yumva ko agomba kubibwira umugabo we, agomba kubimubwira, amugisha inama, ariko umugambi waramaze kuvuka muri we. Yego. Ibizavuka muri twe iyo tubijanye mu inama bizana imbaraga, bizana umusaruro, bizana ubushobozi, bizana tukabigeraho byoroshe. Yego. Haleluya. Amen. ngo amaze kumwemerera, ngo bubaka kumba ko hejuru, bashyizemo ibintu bitatu, ngo bashyiramo uburiri. Yego. Urumva uburiri bisobanurwa ngo aho umuntu aruhukira, aho umuntu yongera kandi kuruhukiza uyu mubiri, aho umuntu aruhukira akongera kandi akumva ubwiza bw'Imana. Yego. Ashyiramo n'imeza, ashyiramo n'intebe, ashyiramo ngo n'igitereko cy'itabaza. Yego.
kugira ngo uyu muntu wera w'Imana azabasha kuruhukiramo. Ku murongo wa 13 niho havuga ngo Elisa amaze kugera muri iyo nzu, Yego. amenye neza uyu mugore yamukoreye. Arayizirikana, aranayivuga, aranayishakisha kugira ngo nawe agarure iyo neza. Ngo abwira Gihazi, kuko Gihazi yari umukozi wo mu nzu, yari umukozi umurebera, yari umukozi umufasha muri uyu muhamagaro, yari umukozi umurebera hirya no hino. Ngo aramubwira ati genda ubwire uriya mugore w'umushunemu aze hano. Uwo mugore ngo ahageze aramubwira ati none wifuza ko ngukore iki kubera iyi neza wangiriye? Ibintu byose yari amaze kubibona, kandi by'ukuri bimaze kumukoraho, yibuka neza, azirikana neza. Yego. Narishatse kugira ngo bene data muhaye mu nyumva, ese muracyazirikana neza? Haba ineza yo mu Mana mwahawe, cyangwa se neza yo mu bantu mwagiye, aho mwagiye muca, aho mwagiye mubona ababagiriye neza, ese muracyazizirikana? Ngo uyu mugabo Elisa azirikana neza y'uyu mugore w'umushunemukazi. Yego. Amaze kuyizirikana, ngo amaze kumuhamagara aramubwira ngo none wifuza ko kumenyekanisha ibwami cyangwa se ku mugabo w'ingabo? Yego. Atoya, nibera mu bacu, nibera mu bacu. Urumva nta cyifuzo yatanze, nta kintu na kimwe yavuze, kandi Bibiliya iratubwira ngo umugabo wiwe yarashaje. Urumva barakaheze, abantu bari bageze ahantu kumbure byenda bitagikunze ko bobyara. Yego. Ariko kubera ineza ya Elisa, kubera ineza yakorewe, kubera Elisa yakorewe ineza, arayizirikana, ayiremamo ikintu gikomeye. Ngo abasha kubwira uwo mugore ati rero ko wavuze ko ndakuvugira ibwami cyangwa se nkuvugire ku mugabo w'ingabo, ariko uhereye amasaha kubera ineza yamugiriye, aremamo ikintu gikomeye, bitewe n'ineza yahaye agaciro ku buzima bwiwe. Yego. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Baramubwira ngo uhereye none ikindi gihe nkiki uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Ikindi gihe nkiki uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Yego. Iryo jambo kubera ineza Elisa yazirikanye, nawe ayiremamo ikintu gikomeye. Yego. Iyo tuzirikana ineza ya Kristo, iduheza imbaraga zo kuvuga, zo guhagarara, tukabasha kuremamo ikintu gikomeye. Yego. Murabizi ko abavugabutumwa cyangwa se abapasiteri ari abantu cyo kimwe n'abandi, ariko kubera ineza baba bafite muri bo. Yego. Kubera ineza ya Kristo twahawe, dufite ububasha. Amen. Dufite ububasha. Amen. Bwo gutanga ineza y'ahantu hakenewe ineza. Yego. Kubera iki muri iki gihe ibintu bitagishoboka? Kubera iki ibintu bitagihaye bigenda neza? Ni ukubera abantu bahe bagenda bibagirwa ineza bahawe. Yego. Kandi iyo tuyizirikana, si twebwe tuyitanga, ni Kristo uri muri twebwe wayiduhaye, niwe ubikora. Yego. Niwe uba ufite ububasha aho ugeze hose. Kubera iki Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo aho muzagera hose muhasabire umugisha n'amahoro. Yego. Aho muzagera hose. Bisobanurwa ngo aho ugera hose uba uri kumwe na Kristo. Yego. Kandi Kristo niwe ukora muri wewe. Kandi uko akora muri wewe agomba gutanga n'umugisha, kuko Kristo igihe cyose agenda atanga ineza ku bayishaka n'abayitegereje. Yego. Elisa atanga
ineza kuko yarayihawe muri we, arafata ubushobozi Kristo yamuhaye nawe arabutanga mu bandi. Yego. Tugiye kureba hariho uwundi muntu nawe watanze ineza cyangwa se wazirikanye ineza. Dawidi amaze kuba umwami, muraza gusoma muri Samweli wa 2:9 ku murongo, uhereye ku murongo wa 1 muragenda musoma icyo gice cyose. Avuka ukuntu yazirikanye ineza yahawe cyangwa se yahawe n'umuhungu wa Sawuli ari we Yonatani. Nawe azirikana ibihe Dawidi yaciyemo mu ntambara za Sawuli ngo amare kwima ingoma, ngo azirikana ineza umuhungu wa Sawuli Yonatani yamugiriye. Aravuga ngo nubwo Sawuli yapfuye, nubwo Yonatani yapfuye, ariko ineza nzayishakisha mu ruzaro rwa Sawuli cyangwa se mu rukigi rwa Sawuli kugira ngo naje mbagarurire ineza. Yego. Yarazirikanye ineza. Ngo amare kwizirikana arayirema nawe ayitanga ku wari wasigaye mu nda ya Sawuli cyangwa se umwuzukuruza wa Sawuli. Aramugarura amushira ibwami, aramubwira ngo uhereye none uzaza urya ku meza y'ibwami, uzaza usangira n'umwami, uhereye none nzakugarurira amatongo ya sogokuruza Sawuli, uhereye none abakozi bose bo kwa Sawuli bazarya izo nabagaruriye. Kubera ineza nawe arayizirikana. Yego. Bavandimwe bene data, dusangiye uru rugendo, ineza yatugezemo, iyo natwe niyo tugomba guheza abandi. Yego. Iyo natwe niyo tugomba gutanga mu bandi. Haleluya. Amen. Nanone ngo amaze uyu mwana amaze kuvuka muri uyu muryango w'uyu mugore w'umushunemukazi, nanone ngo umunsi umwe uyu mwana Bibiliya iratubwira ngo arwara umutwe. Ngo uwo mwana aragenda, ngo yari kwase, ngo ise amaze kubona ko umwana yarwaye ahamagara nyina ngo aramumuha, ngo amaze kumuha umwana arapfa. Yego. Bibiliya iratubwira ngo amaze gupfa wa mugore nta kindi kintu yakoze, yibuka nawe ko iyo neza uwayimuhaye reka agende aje kumwereka ko ikibazo cyabaye. Ngo aramujana amushira kuri bwa buriri, amushira muri cya cyumba cyo hejuru. Ngo aragenda, ngo abwira umugabo ngo namuhe amafarasi yiruke ngo aje ku muntu w'Imana. Yego. Ngo aragenda, hamaze kuhagera ngo asanga ngo akimurangiza kure. Bibiliya atubwira ngo akimurangiza kure amenya umubabaro afite, ngo abwira Gihazi ati genda umubaze. Ngo aramubaza ngo ese ni amahoro? Ati yego ni amahoro. Kuko yari kubona ko Gihazi ntacyo yamumarira, nta neza yari afite. Abona ko uwamuhaye neza ari ubwo agomba gutura ikibazo. Yego. Haleluya. Amen. Wahawe ineza bavandimwe, icyo gituma ibibazo zacu tuzobiheranwa. Dufite uzubyikorera ku manywa na nijoro, ni Yesu Kristo. Uwo niwe waduhaye ineza, kandi uwo niwe tugomba gutumbira, kandi uwo niwe tugomba kubwira ibyacu zose uko bingana. Ngo amare kuhagera aramubwira ati se ni amahoro? Aramubwira ati ni amahoro, ariko umwana wa mwana tawe nagusabye, ariko umwana yapfuye. Nanone Gihazi kuko yari azi ko ari umukozi wa Elisa, ngo aragenda ngo afata inkoni, aragenda ngo abitanga imbere. Ariko uwo mugore aramubwira ngo nukuri ndakurahiye singusiga, turajana. Kuko yari yaramubonye mu ineza, yari umuntu wera w'Imana. Mureke isi tumenye ko twahawe iyo neza, kandi iyo neza natwe tugomba kuyitanga mu bandi cyane. Haleluya. Haleluya. Iyo neza ngo wa mugore aramutwara, amugejeje aho umwana ari, ngo asanga Elisa, asanga umwana yapfuye, nta buzima yari agifite. Tekereza by'ukuri. Ariko kubera ineza ngo Elisa ngo amuryamaho,
akanwa ku kandi, amaboko ku yandi, amaguru ku yandi, ahantu hose, kuko yari yuzuye ineza ya Kristo, kuko Kristo yari muri we ahantu hose ngo amugezaho ubuzima bwiwe bwose. Uwo mwana yongera guhumeka. Haleluya. Uwo mwana arahumeka. Uwo mwana ngo yongera gusubizwamo ubuzima, ngo Elisa aragendagenda, ngo abasha gutazira, ngo niko ineza yakomeza kuba kuri uwo mwana. Yego. Uwo mwana agarurirwa ineza. Uwo mwana yongera kandi kugaruka ubuzima. Uwo mwana amuheza nyina wiwe ari muzima. Yego. Iyi neza twahawe ni ineza itagarukiraho gusa, ni ineza igera ahantu henshi. Yego. Ni ineza igera mu bapfuye ikabazura cyane. Ni ineza igera mu bintu bitagenda bikagenda. Yego. Ni ineza izigera mu batayizi bakabasha kumumenya. Haleluya. Haleluya. Iza nibuka igihe kimwe tugiye mu Minembwe, tugeze muri Mukoko, turi kumwe n'abasirikari ba Kongo, murabazi, bari abasirikari bageze ku 8. By'ukuri banyoye inzoga, noneho twari kumwe na mwene data uheruka guhamishwa Everine. Noneho bahaye bagenda badutuka, ariko aho twari twicaye noneho tukavugana, dusubira mu by'Imana yatubwiye ko tuzagenda amahoro tukagaruka amahoro. Noneho turavugana n'uwase tuse ntibaza abo turi bo. Igihe duhaye tuvugana, twari tuvuze neza Imana yaduhaye cyangwa se yatugejejemo twese abari muri Kristo Yesu, ngo tugere muri Mukoko, imvura iragwa, imodoka irashaya. Noneho ngo imare gushaya, urumva abantu bose bavamo barashana aho ngaho kwikombe. Noneho mbwira mugenzi wanje, namubwira ngo tuprofitire aha hantu tubabwira abo turi bo. Yego. Tuvuga ubutumwa, abantu barakizwa. Bandi bariko batuka, harimo umuyisilamu niwe wa mbere wakijijwe, hihana abasirikari 6. Tubanyaga iminyago. Kubera iki? Twumvaga Kristo waduhaye neza muri twe, natwe tugomba kwigeza muri bo. Yego. Barakizwa. Abari bo batwikora amasakoshi bageze ahantu kuri 0. Abari hano bamwe benshi barahazi. Turaharara, twageze saa 7 y'ijoro, naho harasubira hakizwa abandi, baraduherekeza batugeza mu Bidegu. Nanone tugera mu maeneo yaho bariko baja, hakizwa abandi basirikari 12. Abo basirikari bariko bazana ibiheko bakabidushira imbere tukabitwika. Kubera neza, ntabwo twari twebwe twari abantu, twari abanyine duhaye tuvuga amazina yacu aya twavuze, ariko kubera neza yatugiriye natwe tuyishira abandi. Amen. Bavandimwe, nashatse kugira ngo twongere tugarure ineza twahawe na Kristo. Yego. Nitumara kuyigarura muri twebwe, tuzayiheza n'abandi. Kandi tuzagira imbaraga zo kubasha kuyamamaza mu batamuzi, mu bipfuye, mu bitariho, bizongere kandi kubaho. Yego. Nashaka ngo muri uyu munsi, muri iki gitondo, tuvuge iyo neza uyu Elisa yatanze muri uyu mugore w'umushunemukazi. Abona umwana arapfa, arazuka, abaho. Uyu munsi iyi neza iracyari kwimenyekana. Ishunemu Elisa yakoze, kandi nubwo Elisa atakiriho, iyo neza iracyari kwivugwa, iyo neza iracyari kwikora imirimo. Iyo neza abamaze kumenya Kristo nabo barayifite. Ni ikintu gikomeza kuzageza tubonye Kristo waduhaye iyo neza. Yego. Haleluya. Haleluya. Iyo neza rero ni ikenewe muri iki gihe. Ese iyo neza uracyayizirikana? Haba ineza wahawe n'Umwami Yesu Kristo. Yego. Cyangwa se iyo neza uracyayizirikana iyo umuntu ku wundi yagiye guha, ejo tuzabivugaho. Yego. Ariko by'ukuri iyo utakaje iyi neza yo muri Kristo Yesu, ntabwo bishobora kuramba muri wewe. Ntabwo ushobora no kwibuka hari icundi yari neza yo yarakugiriye. Yego. Abantu benshi bari bagiwe neza bagiye bahabwa n'abandi.
kandi ni ingirakamaro kuba ugikomeza kuzirikana ineza muri wewe. Biguha imbaraga zo guhagarara muri ubu buzima, biguha imbaraga zo gutanga ubuzima aho abatabufite, biguha imbaraga zo gukomeza kuko wazirikanye icyo wahawe. Yego. Icyo rero nicyo tugomba guhagararamo tukabasha kukizirikana. Haleluya. Haleluya. Kandi iyo tukizirikanye duhabwa ubushobozi bwo gutegeka, duhabwa ubushobozi bwo kukigaragaza, duhabwa ubushobozi aho turi hose, duhabwa ubwo bushobozi tukabasha kubugeza no mu bandi. Yego. Iki rero ni cyo Imana idushakaho. Turasazirikana ineza wahawe. Zenda abantu benshi iyi neza ntibayihaye agaciro. Yego. Ariko jewe ndumva umutima wanje by'ukuri umbwira ko abantu benshi batakaje ineza bahawe. Muri iki gitondo ongera uzirikane iyi neza, ongera uzirikane ni ikintu gikomeye, ni ikintu twahawe, ni ikintu cy'agaciro, ni ikintu zo tugendana tukagendana ifyeri turi mu mamodoka, zo tugendana ifyeri turi mu kazi, turi mu rwinshi, turi mu bagore benshi, turi mu bagabo benshi. Ni ikintu gikomeye cy'agaciro kuko twaragihawe. Yego. Kandi tugomba kukiratana cyane. Haleluya. Haleluya. Tugomba kukiratana abavandimwe. Hari umuririmbyi w'ikirundi avuga ngo yarandondeye asagananijwe n'ibyaha, anshyira ku bitugu anjyana mu rugo. Abamarayika iwe baririmbira mu ijuru rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa bundi bwanzanye mu rugo. Uko mbivuga ntangaye. Haleluya. Haleluya. Urukundo rwe, ya neza ye yashitse muri nje, yashitse muri wewe. Reka twongere tuzirikane, zirikana ineza wahawe, zirikana icyo wahawe. Bizaguha ububasha, bizaguha imbaraga zo kuzura ibyari bipfuye, haba mu buzima bwawe, haba mu buzima bw'abandi, haba mu buzima bw'umuryango wawe. Ko turakubita hirya no hino, ko turasenga, ko turaririra Imana, ijambo ry'Imana ko riravuga kandi by'ukuri. Ariko se turacyari ko tuzirikana ineza, turacyari ko tuzirikana icyo umwami yaduhaye. Rero nimba tubizirikana, tuzagira imbaraga, tuzagira ububasha bwo kubasha kubiheza n'abandi, bwo kubasha kuzura biriya, bwo kubasha guhaguruka icyo Imana yaduhaye tubashe kugikora, kandi Imana yo mu ijuru ibashe kukidusubirizamo, kandi kiduheremo n'ububasha n'imbaraga zo kugikora kuko Imana yakiduhaye. Amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha abavandimwe. Yego. Tuzirikane iyi neza. Nimba Elisa yarazirikanye ineza umushunemu yamugiriye, natwe tugomba kuzirikana ineza umwami wacu Yesu yatugiriye. Yego, nukuri. Tukayiha agaciro cyane. hanyuma nituyiha agaciro, aho tuzagera hose tuzabasha natwe kuyiha abandi. Amen. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha kandi tugirire neza. Amen. Uwiteka Mana uri mu ijuru. Haleluya.